Zdravo, moje ime je Dijana i ovaj video je u potpunosti generisan uz pomoć veštačke inteligencije. U današnjem konkurentnom tržištu preduzećima su potrebni inovativni alati da bi ostali ispred. Svod Minusijev prilagođeni chatbot je tu da vam pomogne da povećate godišnju prodaju do 30 automatizacijom interakcija sa kupcima i pružanjem personalizovane usluge. Chatbot radi non-stop, trenutno odgovarajući na upite korisnika, što značajno povećava nivo angažovanja potencijalnih kupaca. Ne samo da odgovara na pitanja, već i analizira ponašanje posetilaca sajta, nudeći personalizovane preporuke i podstičući ih na kupovinu. Korišćenje prilagođenog chatbota je investicija u rast vaše poslovanja. Zahvaljujući fleksibilnoj prilagodbi, adaptaciji specifičnim poslovnim zadacima i radu non-stop, takav alat može ne samo povećati prodaju, već i podići korisničku uslugu na novi nivo. Spremni da povećate svoj prihod za 30. Kontaktirajte nas danas.